Ikaze TV2. Tubanje kubasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2 duha pole abantu bose babuze ababo muri ibi bihe, by'umwihariko abantu bakomeje kwibasirwa n'intambara zibera mu misozi miremire y'umurenge. Umutumirwa dufite uyu munsi yitwa Muyoboke Ndatabaye Boss, ubarizwa mu gace ka Uvira ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba agiye kuduha ibisobanuro ku bijyanye n'intambara yabaye mu cyumweru gishize yibasiye agace ka Gahororo kabarizwa muri Rurambo. Icyo gitero cyagabwe muri ako gace ka Gahororo kikaba cyarahitanye abantu 4 barimo umukecuru witwa Sofia Nyirandorimana Nyabaharira w'imyaka irenga 80 watwikiwe mu nzu, ndetse n'umusore warashwe yamara agacibwa umutwe. Hakomeretse kandi abantu 4, 3 muri bo kugeza ubu bakaba bababaye cyane. Muri iki gitero kandi hatwiswe imihana 4, hanyagwa n'amatungo menshi harimo inka zirenga 200 n'amatungo magufi arenga 1000. Abantu bagera kuri 430 bakaba barakuwe mu byabo, ubu bakaba badafite icyo barya n'icyo bambara, ndetse naho bakwikinga imbeho mu gihe ako gace ka Gahororo kazwiho ubukonje bukabije. Ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'uko icyo gitero cyagenze nibyo umutumirwa wacu agiye kudusobanurira muri iki kiganiro. Muri kumwe na Chantal nk'uko bisanzwe, reka mbareke mugikurikire. Ikaze TV2. Tubanje kugusuhuza muvandimwe Muyoboke Ndatabaye, tuguha ikaze muri studio zacu za Ikaze TV2. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, twagira ngo ubanze wibwira abadukurikiye mu magambo magufi. Murakoze cyane journaliste Chantal. Nitwa Muyoboke Ndatabaye Boss, ntuye Uvira. Nkaba ndi president honoraire wa jeunesse Shikama ya Uvira, ariko ubu ngubu nkaba ndi conseiller principal wa mutualité Shikama. Nkaba iwacu ari mu Rurambo, aho akunze kwita Gahororo, aho ni iwacu. Murakoze cyane bwana Muyoboke kwibwira abadukurikiye. Mu minsi ishize agace ka Gahororo karatewe, hapfa abantu, hatwikwa amazu, ndetse hanyagwa n'ibintu byinshi. Mbere yuko tubwira uko byagenze, wabanza ukabwira abadukurikiye Gahororo yabibarizwa he? Murakoze cyane nibyo. Igahororo haratewe. Igahororo iyo niyo bita notabilité ya Gahororo, ariko ikaba iri muri gupema ya Kigoma, sheferi y'abafurero muri territoire ya Uvira. Naho ngaho niho habaye intambara. Hanyuma rero wakomeza utubwira uko ako gace ka Gahororo katewe, ese batewe ryari, batewe gute, ni ibiki byaba byarangiritse? Murakoze cyane Madame Chantal ku ico kibazo. Intambara yarabaye hari kuwa 2 washize ku kwezi kwa 3 tariki 16 umwaka turimo nyine 2021. Zabaye mu gatondo karekare abantu bakiryamye, dore ko ntabwo intambara bizeye ko yoba abantu bari batuye umutekano mu biganiro. Iyi myaka yose 3 ishize intambara zihari muri Bijombo, Mikarati, Minembwe, kara karere nta ntambara nimwe yari izwi ko yoba. Abantu bari bazi ko ntabotera abandi. Ubwo rero barabatunguye bikomeye cyane. Igitero caje giturutse mu nzira zine zitandukanye. Hari igitero camanutse Nyankware, ikindi camanutse Bineke, ikindi caciye Majaga, nico cateye Kageregeri. Ibyo bindi rero ico camanutse Nyankware nico cateye Kahundwe, icamanutse Bineke nico cateye Umuhana wa Rwikubo. Bamaze gutera rero bangirije ibintu byinshi, batwise amazu menshi, amazu ya Rwikubo menshi rero yose yarahiye nta nimwe yasigaye. Kahundwe yarahiye nta nimwe yasigaye. Kageregeri naho amazu yose yarahiye nta nzu nimwe yasigaye. Banyaze ibintu byinshi, presque ibintu byose byaragiye. Hagiye inka 130 mu Muhana wa Rwikubo, hagiye inka Kageregeri inka 140 irenga. Nukuvuga ko hagiye inka 270 zirenga. Uko niko banyaze. Naho ibitungwa birarenga 1000.
byarenga igihumbi, hagiye ibitungwa byinshi, ibindi babitwikiye mu maruri. Ko niko byagenze. Igitero cyari kinini cyane kandi cyari kiremereye. Pole sana ku bantu bakomeje guhura n'ibi bibazo by'intambara. Uretse ibi bintu uvuze byangiritse, ese hari abantu baba baraguye muri iyi ntambara? Niba ari byo, baba ari bangahe, baba ari bande, baba barapfuye gute? Nabyo wagira icyo bidusobanuriraho? Murakoze cyane, murakoze cyane. Abantu bapfuye ni 4 muri biriya bitero. Ni 4, 3 baravukana muri abo ngabo 4, akabamwo n'umushi wari usanzwe akora aho ngaho imyaka myinshi cyane witwa Bisimwa. Abandi 3 barimo umukecuru wapfuye atwikiwe mu nzu mu gihe atarasohoka. Arabizi ko batunguwe cyane bikomeye, baramutwitse. Umukecuru witwa Sofia na Ndorimana Nyabaharira. Abandi nabo ni abasore 2 nabo bavukana. Umwe ni se wabo w'undi, umwe yitwa Ndasimurwa Kazingo na Mutuganyi Kazingo. Urumva Ndasimurwa ni se wabo wa Mutuganyi. Uko niko bagiye bavukana. Uko nirwo rupfu bapfuye. Uyu Ndasimurwa rero baramurashe amasasu ahita amwica. Naho Mutuganyi baramurashe, hanyuma baraza bamuca umutwe. Urumva bose bapfuye urupfu rubabaje kandi ruteye agahinda. Nuko niko bapfuye, nirwo rupfu bapfuye. Murakoze cyane. Mwihangane cyane, ibi bintu birababaje. Bwana Muyoboke, nanone wakomeza utubwira, ese muri iyi ntambara hari abantu baba barakomeretse? Niba bahari, bo baba bamerewe gute muri iki gihe? Ese baba barabonye ubuvuzi? Nanone wakomeza utubwira kuri situation yabo? Murakoze cyane. Hakomeretse abantu 4. Usibye ko kumetiza amazina yabo ntabwo tuyametrije neza. Bakundibuka umusaza, umugabo nyine uriya mukecuru wapfuye, uriya batwikiye mu nzu, nabo baramurashe ukuboko. Muri abo 4 rero harimo 3 bababaye cyane. Hariho uwarashwe mu ivi, isasu ryaciye mu ivi rirahuruka inyuma. Uwundi bamurashe imbavu nawe arababaye, n'uwarashwe itako. Abo bose ko ari 3 barababaye kandi bamerewe nabi. Ubu ngubu kugeza ubu nta buvuzi ubwo ari bwo bwose bari babona, nkuko mubizi ari iwacu n'ahantu hagoye, nta bitaro bibayo. Hakoreshejwe uburyo bwose bushoboka kugira ngo izo nkomeri zizanwe zigezwe hari ibitaro, ariko inzira zose ntabwo zirakunda. Ubwo rero turahamagara abantu bose bashobora kugira icyo badufasha, bashobora guca ubufasha izo nkomeri, cyangwa bafite aho bovugira kugira ngo wenda ubutabazi bwaboneka, kugira ngo buri muntu wese ubifitemo ubushobozi abashe guhaguruka ndetse no gukoresha imbaraga zose kugira ngo dufatikanye mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ziriya nkomeri zibe zagera aho zavurirwa, kuko situation bafite nuko bamerewe ntabwo ari nziza kabisa. Murakoze cyane. Bwana Muyoboke, hari aho wari wavuze ko aka gace ka Gahororo ari bwo bwa mbere kaba gatewe kubera ko bari barashize imbaraga mu bintu by'ibiganiro. Wakomeza dusobanurira, ese byaje kugenda gute kugira ngo babe baca kuri ayo masezerano batere? Baba baratewe na bande? Ese ni muri aba bantu bari basanzwe baganira, cyangwa se ni igitero cyaba cyaraje kivuye ahandi? Wakomeza dusobanurira? Murakoze cyane. Igitero cyaje giturutse muri Masango, Masango nini cyane. Ariho Masango iri muri gupema ya Kigoma, akabaho na Masango iri muri gupema Bijombo. Abo nibo baje gutera bose, kandi abo nibo basanzwe baganira, nibo basanzwe bafitanye ibiganiro n'akarere ka Gahororo. Bagira inama za buri yinga bahora bahuriramo, bagahura bakaganira, bagahana amasezerano ko nta bazatera abandi, umutekano waruzwi ko hari. Ariko rero abo nibo baje gutera. Igitero rero cyaje kiyobowe n'uwitwa Irunga ni wari uyoboye Mayimayi, ari kumwe na Gisiga niwe uyoboye Red Tabara.
rero itabara ni umutwe witwaje ibirwanisho w'abarundi uzi ufatikanyije n'amayimaye kugirira nabi ubwoko bwacu naho icyayi bateye nta kindi n'icya kindi ni bwa bugome bagira n'aya mitima yawe y'amashari nta kindi kintu na kimwe nta yindi mbarutso usibye ko bo bavuga ngo baje bakurikiye imbonerakure ngo ziri muri Gahororo nta mbonerakure iyo ariyo yose ya muri Gahororo kandi aho bagombaga kuza kuzishakira baye barazumvishe ntiyari muri Gahororo mu mihana ariko baje batera imihana batwika amazu kandi bangiriza n'ibintu byose urumva ko ari ya mitima yabo kugira nabi nta kindi kintu na kimwe cyabiteye. Pole sana birumvikana ko aba bantu batorohewe na busa. Wakomeza udusobanurira ese aba bantu bamaze guterwa baba barahungiye he? Hari imibare mwaba mufite kugeza ubu y'abantu baba barakuwe mu byabo? Ubufasha bw'ibanze baba bakeneye muri iki gihe bwaba ari ubuhe? Murakoze cyane journaliste kuri icyo kibazo. Umubare w'abantu bakuwe mu byabo dufite ubu ngubu ni abantu 430. Ubu niwo mubare dufite. Nyuma yo gukurwa mu byabo rero barahunze bahunga nta kintu bafite. Bafite ikibazo cya mbere kijanye n'imirire nta kintu bari kurya. Bafite n'uburyo bogeraho bahinze kugira ngo babashe kubona ico bafungura. Bari gutyo badafite ico bafungura aho bari ku misozi. Ikindi cya kabiri bafite ingorane bafite ico biyorosa kandi iwacu n'ahantu hari imbeho nyinshi cyane. Korara ku misozi badafite ico bambara badafite ico biyorosa. Urumva ibyo nibyo bikenewe cyane by'ibanze bakagombye kubona. Ubundi kandi barako bagenda baja mu mihana ifite amazu makeya iriya ntiyakiba abantu benshi ugasanga abantu benshi bari ku misozi ntibafite aho bugama n'imvura. Izo ngorane zihari bafite ingorane zikomeye. Situation rubaje barimo kabisa iragoye kandi iteye ishavu irashavuje cyane. Nkuko nari nkubwiye abantu bamaze guterwa batwikiwe amazu yose yarahiye. Rwikubo hahiye amazu 53, Kahundwe hahiye 38, Kageregeri hahiye amazu 15. Urumva umubare mwinshi w'amazu abantu bahise bahunga bose barahunze bose. Abantu b'umuhana wa Rwikubo ubu ngubu baherereye aho bita ku Murambi, abandi umuhana bita kuri Mugono, aho niho bari. Abavuye muri Kageregeri ubu ngubu bari muri kwa Birindiro, niho bahungiye umuhana bita kwa Birindiro. Naho bavuye Kahundwe bari muri Marungu, abandi bari muri Gitembe, aho niho bahungiye. Ndetse ubu ngubu abenshi batangiye kuja mu Rurambo iri imbere muri sheferi ya Remera. Abantu ko baragenda bangara ku misozi kandi ntabwo bamerewe neza. Ikintu cya mbere kiba gikenewe iyo umuntu yakuwe mu bye ni ukubona icyo afungura, ni ibiryo icyo kiba gikenewe. Ni ukubona aho urara, ndavuga kubona aho ugama izuba, ugama imvura, cyane cyane iri iwacu n'imvura. Ndavuga wenda bakenewe amabashe cyangwa se ubundi bufasha butuma abantu bo kubaka n'ibivake abantu bakabamo. Ikindi kandi bakenewe ibikoresho byo mu mazu gutekeramo, ndetse n'ibyo bararaho n'ibyo bambara. Ibyo nibyo bikenewe cyane byihuta. Urabona iyo umuntu atakiri mu byiwe aba akeneye ibintu byo hasi bituma baho. Les éléments de base nizo ngizo mvuye kuvuga. Ni ukubona icyo umuntu afungura, icyo umuntu yambara, icyo umuntu atekeramo, akabona n'aho abikorera, ni ukuvuga aho agomba kuba, aho yugama izuba cyangwa se imvura. Muri urwo rwego ni ukuvuga ngo swate amahema, swate kubaka amazu bene mato bivake kugira ngo abantu babashe kureba gishobora kuzakurikiraho mu minsi iri imbere. Ndumva ari byo ngibyo nshobora kubwira. Madame, merci beaucoup. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ni ubuhe butumwa wumva ufite cyangwa se ni iyihe message wumva ikuri ku mutima wabwira abantu muri iki gihe? Bwana Muyoboke, ijambo ni iryawe. Murakoze cyane madame. Kuko nabikubwiye mbere, nakubwiye ko hari iwacu, imihana y'iwacu niyo yahiye. Ariko icyo twabashije gukora, abo twabashije kuvugana bari mu karere, ni ukubabwira ngo bihangane kandi bature. Kuko
abantu benshi usanga bari guhamagara abavandimwe bene wabo, bakabahamagara bakababwira ngo nibahunge cyangwa se bamanuke. Ibyo ngibyo ugasanga atari byiza, ni mu rwego rwo gusambura akarere cyane, kandi dukeneye ko iwacu hubakwa. Rero dukeneye ko iwacu hubakwa, nta mpamvu zo guhamagara abantu, umuvandimwe, umubyeyi ngo nave iyo ngiyo agende wenda mu bindi bihugu cyangwa se gutawanyika ahandi kure. Ahubwo nkabona kangurira abantu bose gutekereza ku karere, turebera hamwe icokorwa, cyane cyane kubahiza inkunga, kubakira, kubatuza. Kandi gutuza abantu ni mu buryo bwinshi, ariyo kubagira inama yo kubahumuriza ndetse no kubafasha nyine ibikenewe kuri navuye kubivuga. Nyuma yo kubaheza ibikenewe, tukongera tugafatikanya mu gushakisha umutekano. Kandi umutekano ntabwo ushaka gusa abahatuye, waba utuye kure cyangwa se hafi, ariko buri muntu wese agakontribuwa mu rwego rwiwe, ugasanga umutekano urabonetse. Ndavuga kugira abantu inama, kubakomeza mu mitima, kubihanganisha, ndetse no gushakira hamwe ubufasha ubwo ari bwo bwose, mu buryo bwose, kugira ngo iwacu habashe kubakwa. Urabona ko uturere twinshi ubu ngubu dutuwe nuko abantu babashije kwihangana. Kaba nosaba abantu bose rero kwihanganisha abantu bari hariya i Gahororo, no kubakomeza ndetse no kwihutira cyane kubatabara mu buryo bwose. Ni muri bimwe bishobora kubaheza imbaraga, kugira ngo babone ko hari abari inyuma yabo kandi bamenye ko bagize ikibazo, bikabaheza imbaraga rero gutura mu karere, ari nako kubaka iwacu. Murakoze cyane. Urakoze cyane mutumirwa wacu ku kiganiro utugejejeho. Turashimira cyane Bwana Muyoboke Ndatabaye Boss ku makuru aduhaye. Inshuti bakunzi bacu, mwakurikiye ikiganiro mwumvise akaga abantu b'i Gahororo barimo muri ibi bihe. Bityo tukaba duhamagarira buri wese kugira umutima w'impuhwe, maze aba bantu bakaba bahabwa ubutabazi bwihuse, bityo tukaramira ubuzima bwabo. Murakoze, naho ubutaha. Ikaze TV2.